Nabasoje itorero ry'Imana n'Ididiye Imana yakiza mwene so muri Kristo Yesu. Uyu munsi nkabanje tuje gukomeza na seri ya The Bible episode ni ya 5 yiswe ngo survival, kugira iki kurokoka. Sasa mbere yuko duhita tunyarukira kuri episode ya 5, ndagira ngo tubanze twumve indirimbo Mugisha Jack adutaramira n'indirimbo ya 38 mu gakiza agira ngo iki nuko kuki wubaka iyo nkugi. Abantu b'iki gihe wenda bafata iyo ngiyo cyitegererezo bakamenya niya none. Hanze tuyirebe. Ibitero n'ibitero bibiri bya mbere abantu basobanukirwa uburyo bare babayeho muri icyo gihe banenga iby'inkuge. Hanyuma tujya no kubindi bitero bine bya nyuma abareba abagiye mu nkuge bari babayeho bate. Ubwo abo ngabo ni batwebwe uyu munsi. Nowa kuki uwakiyo uragira iki? Urokore by'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka ni wowe bivuze. Bizabagendekera bite? Bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba umwuzure. Abuzuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba umwuzure. Noneho twagiye byakangahe babigize ibikino banga kumvira iki intumwa. None iteka bariciriwe hiteka, yego we iteka forever. Nuko maza terura ya nkuge ireremba kuri wa muzure, abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe niyihe n'agakiza twahawe na Yesu. niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kuribuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Agakiza ureke kugira iki? Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Noneho bari abo bari umwuzure, none ni iki? Inyanja yakumuro n'amazuku iyo Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. Kugira ngo byumve neza uzafate ikibiriti ucana umwambi wikoze ku rutoki cyangwa ahandi hariho hose ku mubiri, wumva uburyo uzaba. Noneho ibyo byo bizaba ari umuriro ujya mu karengerwa ukamera nk'ugiye mu mazi ukarohama, none ukarohama umuriro. Yewe we n'ubugome bubi, ububabare buriya. Rero hari impamvu igomba gutera umuntu kujya muri Kristo. Niyihe? Kabone naho utazabona ibyiza by'ijuru, ariko iki kintu ukakirokoka, uyu muriro ukawurokoka. Noneho si ukuwurokoka gusa, ahubwo hazahita hiyongeraho n'iki? Niba warize impusane, the opposites, impusane y'ibyo bibi byose, ibyiza bitavugwa bitagereranwa, noneho nabyo ugahita ubibona. Yego we, impamvu ni nyinshi ziri double, ubwikube. Double gusa square. Niko abantu muze muri Kristo. Sasa twagiye na episode ya 5 ya series The Bible yiswe ngo iki survival. Nuko dutangi amagambo yo murayazi ayangaya uwabonye episode ya mbere azi icyo bivuga.
ivuga ko Bibiliya igizwe n'ibice bibiri. Sasa ku ruhande rw'umwuka inuza ntiyatandukiriye. Previously on the Bible. Byabanje kuki? Ku the Bible ibi twarabibonye. Rwa Goliyati baruhombora. The Jewish nation has been forged in faith Yeriko by great bayigira iki? Yosuwa Abrahamu aze gutamba umwana we inde is fit to father a nation. Isaka. Abrahamu yagaragaje yuko akwiye kuba se w'amahanga, sekuru w'amahanga. Freedom from slavery. Moses nawe atsindira kwishyira kwizana kw'abantu be bava mu bubata w'Uwiteka. Uwo ninde? Delivered the city of Jerusalem. Dawidi. Ni byose twarabibonye mu episode yabanje. Then the Israelites faced Isanduku y'isezerano bayizana. kings became tyrants. Corrupt Yegwe akora ibizira. Abami batangira kuba babe, guhumana kurakura. connection between Ubu God ngubu ihuriro ry'abantu n'Imana yabo rigeze ahantu habi. Yeremiya, mwasuzuguye Imana yanyu. Israelites have fought for. Buri kimwe cyose Abisirayeli barwaniye kiri kubiza kimereyewe nabi. Depends on a weak new leader. Ubu gukurokoka kw'aba Isiraheli The city is doomed if King Zedekiah doesn't return to God. ushingiye ku bayobozi b'abanyantege nkeya, weak leader. Ubu noneho Abisiraheli birabarangiranye niba umwami wabo Sedekiya atagarutse ngo yisubireho. The Bible turatangiye. Dutangiye dute? First King Zedekiah Umwami wa 21 w'Abisiraheli Sedekiya is caught between the region's superpowers. yafatiwe hagati y'ibihugu bibiri by'ibinyembaraga. He is conspiring with Egypt Yaje gukorana ubugambanye agents to Babylon. na Egiputa kandi News of ahari ugw'i Babuloni. the Babylonian king Nebuchadnezzar Amakuru agera ku mwami w'i Babuloni nde Nebukadnezari. Aramwica Nebukadneza i Babuloni. Ahanga niho turi. Amakuru yamugezeho yuko umwami Sedekiya ari gukorana ubugambanyi. Twagiye Jerusalem nikiyo Jerusalem nuko bavuga. Bagiye ngo urabizi icyo bisobanuye. Ni Yerusalemu bwerega umugwa w'amahoro, City of Peace. Komeza intero ni Jerusalem. Ubwo bivuze Jerusalemu. Yerusalemu niho tuje. since the time of David. Here mu bihe bya Dawidi Jeremiah have guided their kings. abahanuzi nka Yeremiya bagiye bayobora abami babo. Direct link with God. Nibo bahuzaga Imana n'abami n'Abisiraheli. Jeremiah's warnings Ariko gone unheeded. inama za imburo za Yeremiya ntabwo bazumvaga. Message to Zedekiah. Ubu ngubu bazanye message ya nyuma. Nebuchadnezzar or die. Umwami Sedekiya avuga ngo mwiyegurire umwami Nebukadnezari cyangwa mupfe. Arinjera mwe mureke. Prophet, Muhanuzi, what is that? urwo nuruki yabayoboye. Yikora yuruti uyu ni weho. You are wise. Niba uri umuhanga Place yourself under the yoke of Babylon. genda ugandukire Retribution. Babuloni wemere igihano cy'Imana. And know that he is being lenient with you. Kubwira God's words! weyo n'amagambo y'Imana. Mana yacu mwiyegurire umwami Nebukadnezari mwubike imitwe. Tell your king to bow Utinyuka ute kubwira umwami wawe ngo yubike umutwe yubarare nde undi mwami. down. How dare you question a prophet of God? Sasa umuhanuzi w'Imana nawe niko ntibakamenyera umukozi w'Imana. Wowe utinyuka ute kubaza ibibazo umuhanuzi w'Imana? It's you who offends. It's Ni mwebwe change. mwigize nabi, nimwe mugomba guhinduka. Baramutimbura utwaye message y'Imana. Yepwe umutwe barawumenye Yeremiya. Umwami nawe aratinya mumukura aho ngaho mujyane. God is bringing Ntabwo agomba guceceka.
Imana irazana ibibazo. Man, God is bringing disasters. Uko bivuga hari abari mu rugendo baza. Intero ni Yerusalemu. Baba bonye muze mu marembo. Muze mwinjire. Mwinjire mwimbere, get inside. Hey, baba bonye. Gowe mwakerewe, mwebwe mwakerewe kwinjira, it's too late. Hari umupapa bamutandukanyije n'umwana we. Mwana wanjye gumiyo. Mwana ntagahamagara. Ibi byakomotse Sedekiya yari yigize nabi, yanga kumvira Imana. Yakugendera mu nkweto. Is the city sealed? Yes, my king. No. Umugwa wose mwawufunze. Yego mwami wanjye, nta numwe uri bwaze gucika. Nebukadinezari yakoze ibizira nk'iby'abami bari bamubanjirije, ntiyagenda nka we Yosiya. Byatangiye, it begins. Byatangiye biki? Baragiye bakambika hanze babarafungira namwe imbere, barabategereza ibyo kurya mwe imbere birabashirana. Dore ahantu bakambitse. The trapped Israelites start to starve. Inyuma y'amezi 18 abari bafatiwe, Abisirayeli bari bafatiwe, Resort to cannibalism. batangira gusonza. Bivamo iki? Bikurizamo kurya abantu, cannibalism. Muveho ni njyewe mubonye bwa mbere, burani ko bari kuvuga uyu no wacu do ura n'umuntu bari kurya atanokeje. Inzara amezi 18. Dore Nebukadinezari n'ubugome. Abamashi mwitegure igihe cyo gutera. Reba Nebukadinezari we ameze neza, ari hararya akananywa. Mwitegure abamashi, abarashi b'imyambi. Dore uruntu Nebukadinezari, umuriro, fire, umuriro, umwoto. Baratuza. Abari hano bari kurwanira imirambo y'abantu. Imvura y'imyambi irabinjira. Yewe dore Sedekiya. Byabashobeye. Yeremiya araza. Muhanuzi, You not speak for us. ubu basi ntiwatuvugira. Tugukeneye. Nothing has changed. Nta cyahindutse. All Jerusalem will burn. Yerusalemu yose irashya. Repent, and all will be well. Waranditse ngo twihane byose bizamera neza. Umva bananiwe kwihana mbere y'igihe, none nibwo bari ko niko Will save us. Look out there. Murebe hanze. You're too late. Mwakerewe. Too late. Mwakerewe. Ibi bintu mwikazakuyo yuko bakubwira ngo wakerewe. Now. Nonaha ni biki? Bagiye kumena amarembo. Mwamaratinya nanone. Strike hard. Mugira cyane ariko strike hard. Hard and victory will be ours. Mugira cyane vuba intsinzi iraje ibi yacu. And whatever's left of Jerusalem. Akuki baramena. Mwifasheye. Kuki baramena. Karababonye kujya kurwana n'abantu bashonje batazi nta n'imbaraga bafite. Mugwa bajyamo.
Hey, musirikari mama arabanza atsimba umwana we aramuhisha baramugonga. Musirikari yego we mugahe gatoya. As Jerusalem is destroyed, Zedekiah and his sons escape. Yerusalemu imaze kurimburwa, Sedekiya n'abana be bacikira ahantu mu kazira k'ibanga. Umva mugomba kuba intwari. Witinya, turatekana, turaba amahoro, mutebuke. His people are not so lucky. Abantu bo nta mahirwe bafite. Yerusalemu ni umva ikijwi cya Nebukadinezari. Yerusalemu ni yacu. Yarabaye agatebo. Mubahane kubwiha gushaka kundwanya. Mubishyuze, make them pay. Mubishyuze barakubita. Yewe we twagiye mu rusengero, to the temple. Barusengero yewe we bya bikoresho barabitwara. Ibi ni ibikoresho umva byose mu bitwara urusengero mutwikire hasi. Bira bikoresho batwaye nibyo bizakora ku muhungu wa Nebukadinezari, Belshazari. Yaba Yeremiya ari hakwepa, ari hahunga ni umusaza we. Urusengero rwafashwe n'inkongi. Yeremiya arahindukira arareba. Byose twarwaniye birabuze, is lost. Everything we fought for is lost. Here mu bihe bya Abrahamu Struggled for this promised land. Abayahudi barahatanye kugira bagere ku gihugu cy'isezerano. Kings of generations are destroyed. Noneho buri inzozi za buri gisekuru ubu zirarimbuwe. Nibiri abagwaniye kugira bagereho, ariko kubera kutubaha Imana biragize. Called Daniel. Muri abo bari guhunga harimo Daniyeli wo mu muryango wa cyami. Daniyeli muze hano, bitwara bibonye ubushize harafunze, it's locked. Ba Daniyeli, Azariya, Mishayeli na Ananiya bariho baracika. Daniyeli ngi nyuma nuko bitwaga mbere yabo, mbere yuko bahindurirwa amazina. We mube muretse sha we. Baraza barasunika. Zariya yigezwa cyane. Ubanza ari we mukuru. They look valuable. Basa n'aba agaciro. Mubatwara ari bazima. Take them alive. Azariya. Daniel. Sasa ngaha ngiye ko mfashe umupoze gato mwihangane kugira ngo ngira akantu gatoya numvikanisha, kuko niba uri kureba iyi filime ubugomba gusa nuri gusoma Bibiliya. Ntabwo mbijyamo cyane, ariko icyo ngiye kuvuga nuko ahanga murabona abani ba Daniel barabafashe. Daniel, Hananiya, Mishayeli na Azariya, ubwo mvuze Belteshazari, Sadrake, Meshaki na Abedenego bamaze guhindurirwa amazina. Ahanga murukona barabatwaye. Umwami ninde? Sedekiya. Ntabwo ari uko bimeze, nusoma Bibiliya suko bizagenda, ahubwo uko bimeze ba Daniel bo batwawe ku ngoma y'umwami Sedekiya. Ba Daniel bari baratwawe kera cyane, hamaze guca ingoma ebyiri. Bari baratwawe ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Uyu nguyu akaba yari umuvandimwe uyu mwami uriho none Sedekiya. Uyu Sedekiya w'umwami none akaba yaragiyeho akurikiye umwami wari umuhungu w'umuvandimwe we, ngo yaramubereye nyirarume witwaga Eliyakimu. Uyu Sedekiya na Yehoyakimu ari wo mwami wariho igihe batwaraga ba Daniel. Bose ise akaba yari Yosiya, umwami wubashye Imana. Abahungu be ndetse n'abuzukuru be ntibagendera mu nkweto ye, ntibagendera mu nzira ye. Niyo mva n'imvano y'ibi byago byose. Kugira ngo umenye amakuru neza nuko wasoma mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 byose bihera. Ubwo ni cya 22, 23, 24 ndetse na 25. Aho ngaho uraza kubonamo amazina y'aba bami yose. Hanyuma bashaka kumenya n'icyari ba Daniel babatwaye, uraje muri Daniel igice cya mbere uragisoma, urahita umenya yuko icyo gihe umwami wari uyoboye yari Yehoyakimu. Sasa nubona hanga babatwaye uze kubafatamo nk'abandi, kuko bo ubu baramenyereye i Babuloni. Baramenyereye, yari yarabatwaye kera. Israeli kuva ku ngoma y'umwami Yehoyakimu yari yarabaye agatebo umwami Nebukadinezari ayozivu. Nuko bimeze. Sasa icyo ngira ngo cyumvikanye. Kadukomeze.
Daniyeli turi abantu b'Imana. Nono ahangaha nanone kandi nibagiwe gatoya no kuvuga ngo Nebukadinezari amaze kwica Yehoyakimu yatwaye ba Daniyeli, amaze kubatwara hajyaho Eliyakimu umwana wa Yehoyakimu. Uwo nguwo amaze kwisuganya igihugu cyongeye kuba neza. Nebukadinezari araza nk'uko nakukegereye abahindu agatebo kayora ivu, araza ariko umwami ntiyarushya rwana ahita yitanga mu maboko ya Nebukadinezari, nuko ahita atwara n'abasirikari n'iki, nuko maze asigaye yishyiriyeho umwami nde bamwitaga Mataniya, ariko we ahita amuhindura izina amwita nde Sedekiya, wari uyu nguyu amwishyiriraho. Umukumara kumwishyiriraho yigira uwa cyane, ashaka gukorana ubugambanyi n'ikindi gihugu cyari gisa nkaho gihanganye na Babuloni, ariko cyo cyari mu marembera yo guta ubutware, Misiri, Egiputa. Rero gushaka gukorana ubugambanyi kandi ari wowe wagushyizeho, Nebukadinezari yagombaga kubimuhora cyane. Nibwo burakari bwose afite kuvuga ngo mubahane, make them pay, niho biri kuva. Nebukadineza yarabaye kirangirire. Hanga yarasa nkaho ayoboye isi. Misiri yari yamaze gutaka. Munshakire Zedekiya, mushake n'umuryango we. Yego nyakubaho, hari igiciro kiri mu kugambana. There is a price for betrayal. Zedekiya mwibuke yacikiye mu kayira k'ibanga, ari harahunga n'abana be. Mbahungu banjye ntimutinye, turatekanye ngo kumbe amafarashi 5 bamukurikiye y'abasirikari, abakarudaya, abasirikari barahunga. Muze murajya he? Sedekiya yakoze ikosa rinini. Umwami Sedekiya, tuza. Numugome. Yarari umugome. Bajyana mu Viking. Abo mubashyira iruhande. Bwana butoya cyane. Njyewe we umwami yararize, ahubwo se Nebukadinezari yamugeraho niko. Bwana babusoje. The last thing you'll ever see. Icyanyu muzabona. Amujya ku maso. Dore abaza Viking wagira ngo ni Viking. Mumuzane. Amaso amaze kuyashyira iruhande, baramutwara. Rero ariko hari ikintu gisekeje. Jewish people are forced into exile. Abayuda Mile journey east. batirizwa kujya mu buhungiro, mu bubatiyo. Urugendo rwa mayiro 500 500 sinzi. King David's descendants to reign. Sedekiya niwe wa nyuma mu rubyaro rwa Dawidi wayoboye. Mu rubyaro rwa Dawidi niwe wayoboye bwa nyuma. Yewe we, Monarchy ends here. ubwami bw'Abisiraheli naha bwarangiriye, burangirira ahangaha. Jeremiah is one of the few to escape. Yeremiya ni umwe muri bake mu bacitse. He heads to Egypt. Yigira mu Misiri, haba ubuzagaruka. Ntiyigeze agaruka. Buriya niyo yapfiriye. Ye. The people have lost their prophet, their city, and their king. Abantu babuze umuhanuzi wabo, umugwa wabo, ndetse n'umwami wabo. Kigali hano kirashaje. Niba ari ugusaza, niba ari ukugenda. Azariya agenda hafi weho, yamugiriye impuhwe Daniyeli. Yagiriye impuhwe Daniyeli nako Azariya.
The Jewish nation needs a different kind of leader. ishyanga ry'abayuda rikeneye umuyobozi utandukanye kugira babashe kurokoka i Babuloni. Daniel. Umuntu nka Daniel, a man like Daniel, banze mpamvu bayise survival, kurokoka. Azariah, hey, i Babuloni niho tugeze. Daniel has visionary powers. Daniel yarahawe ubutware bw'inzozi, Work in Nebuchadnezzar's court. ahatirirwa gukora mu rukiko rwa Nebukadinezari, niho yahatirijwe gukoramo. Dore ngabo bose ryatsinda ry'abantu bane, Azariah, Ananiya, Mishayeli na Daniel. To tell me. Nta muntu waba ufite icyo yambwira, Can you not even describe my dream? habe no gusobanura inzozi zanjye. Silence is no answer. Guceceka ntabwo ari igisubizo. You're supposed to be wise men. Mwe mukwiye kuba abahanga, abakonikoni, ababona. So what do you see? Murabona iki ubwo? None ni iki mubona ubwo? Daniel ariyumvira. Mwami, bitwara bibonye ubushize, mbabarire. No one here can read your mind. Aha nta wasoma intekerezo zawe. My God can. Imana yanjye yabishobora. He has shown me your dream. Yanyeretse inzozi zawe. You will be able to tell it. Ubwo urabasha kuzimbwira rero. Every detail. Kandi kuri buri kantu, every detail. You saw a giant statue Wabonye igishushanyo cyakuze cy'umuntu gikuru, made of gold. gifite umutwe ukozwe mu izahabu. Struck the statues. Haza urubuye rwakuze, rurabanza rumenagura icyo gishushanyo, rukigihinduramo ibicece. Ibyo ndabizi cyane. What does it mean? Ahubwo bisobanuye iki? Represents the empires that will follow yours. Urwo rushushanyo ruhagarariye ubwami buzakurikira ubwawe. Yours is the greatest. Ubwawe burakomeye, umutwe w'izahabu. Hanyuma rwa rubuye rwarimbuye icyo gishushanyo. Ubwo ni ubwami bw'Imana. God will reign over all the world. Ahazaza isi Imana izayobora isi yose, yewe bwami bwa Kristo abantu mutari kwitegura kubujyamo. Twebwe dufite n'indangamuntu yaho, murayizi. N'umwuka wera, Holy Spirit. Twe niyo mpamvu turi mu isi tutarabisi. Hari ubundi bwami twe twibereyemo, tujya tubwumva no mu buryo bw'umwuka tukabutestinga Forever. iteka ryose. By God. Burimburwa n'Imana. Yego mwami, igitangaje niyo azabubamo. Niyo azabubamo. Imana yaramukosoye imushyira ku murongo. Izina ryawe witwa nde? Dore uburyo kireba, Daniel. Ni nk'ikivayiking neza. You're a brave man, Daniel. Daniel uri umuhanga, umutima ukomeye. Icyo ngihaye agaciro. Dore. Serve me. You will serve me. Uzankorera. Uzankorera. Tugarutse kuri bande. Ahangaha nto murahazi. Wokore nk'uko mvuze. Just do as I say. Tuzasubira i Yerusalemu ryari. Yeremiya yadusezanije ko umunsi umwe tuzajyayo. Bitaragira tugire dute. Kubika imitwe yacu turamye iki kinyamaswa nge sinabikomeza, sinabikora. I can do it anymore. Tekereza ku bantu bacu Azariya. Nebukadinezari yarimbuye urusengero rw'Uwiteka Imana, aduhatiriza kuza. Izina ryanjye ni Azariya, wafashwa n'Imana. Ndaje mpamagara Imana imfashe. I will call upon God to help me now. I will call upon God to help me now. Namagara Imana imfashe. Igishushanyo ni icyo. Nebukadinezari arabanza arasaza, gikoze neza rwose, gikoze neza. Daniel we yari yaratoneshejwe, mwibuke ya mpano yarahawe. Azariya kwitegereza
ntabwo nabikora. I will not worship that. Ruriya runtu sindaruramya. Ndi waraza aricara. Tanga sinyare. Tubuza gutangira. Nonaha, now. Barabanza bavuza ibikoresho. Iyi ngiyi ariko mwarayibonye. Ababonye Sadraki, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro, abandi bose hasi bajya ku mavi. Yego gwe wibuka uri weho nta wundi ugomba gufata icyemezo ukigendeye ku wundi muntu wari we wese. Mwubike imitwe yanyu, ahubwo ugomba gufata icyemezo ugende ku kuntu Kristo akubwiye. Pana kugenda ngo itsinda ry'abantu mubazane itsinda ry'abantu ngo ryageze. Daniel avuga ngo inshuti zanyu kwizera kwanyu kugiye kugeragezwa. Ukaneza Daniel. What's wrong with them? Barani ikibazo ki? Why will your friends not bow to me? Inshuti zako zitanyobarira ni ikibazo ki? Ndakwizeza mwami As I will, but bazagukora byo kwizerwa ubuzima bwabo bwose nkuko nanjye nzabikora. Ariko ariko iki? but they will only worship God. Nuko bimeze ntibazasenga indi mana iyo ariyo yose. Namwe niko abantu b'iki gihe bari gusenga imana y'isi, amafaranga, ibyubahiro no gutinya. Ndatuma bubarara njyewe da I will make them bow. Mwebwe When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? iyo twifuza kugonda ikintu kigize ntagondeka, Into the fire. tukigenza dute? Tugishyira mu muriro. Mwami And we seek your presence. mubatwanemo. Daniel avuga ngo hoya mwami wibikora, munzanira amavuta ye. Umuriro mu mpumuriro. Bring me fire. Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave. Baguma basenga. Do not ignore my tears. Ntiwirengagize amarira yanjye. Nshobora kwigarura n'umubabaro. Name of the Lord. Ndahamagara mu izina ry'Uwiteka. Uwiteka ntabara. Yego we. Abantu b'iki gihe barababwira ngo ntuzakora akazi ukakivaho, ngo ntuzakora akazi ugahita uyoboka ibishushanyo. Ngo ntiwemere kugira iki ukayoboka ibishushanyo, ariko abandi bo reba ibyo babakoreye ntibabiyoboka. Nebukadineza ari kuki badashya? Danieli habone kusa nk'uki, habone kusa nk'iki, ufite mu maso ameze hate? Kristo Lord yaravuze ngo azabana natwe. Kubamaramaje bavuga ngo naho twapfa naho yadukiza ntadukize, Kristo ari kumwe natwe. Nyiri cyubahiro, nyiri guhiga icyubahiro, kandi icyubahiro ari icy'Imana. Abandi bavamo. Tangaza gikomeye cyane. Iyi Mana rero niyo Mana yacu, kandi yitwa Ndiho, nihinduka. Bavamo habe no kunuka h'imyotsi, agatsatsi, habe no kugira n'umuriro n'umwe. Babandi bari bayobotse ibishushanyo. Bayuda muhaguruke, Imana iri kumwe natwe. God is with us. Imana iri kumwe natwe. Iki gitangaza cyabayeho cyahinduye benshi ndetse n'umwami. Bahita bamenya yuko Imana ikiriho. The miracle in the fire. Igitangaza cyo mu muriro cyunze abayuda. Far from allowing their faith to weaken in exile. Kure byakwemerera gucika intege ko kwizera kwabo. They reaffirm their trust in God. Byemeje kwizera Imana yabo. They reaffirm The laws and the trusting in God. received on Mount Sinai. Amategeko
n'amateka Mose yakiriye ku musozi Sinayi barayabungabunga. Joshua and compiled with the books of Joshua, yongera ku gitabo cya Yosuwa, Samuel, cya Samweli n'icy'abami. Together, ibyo byose they form the heart bihita bikora umutima wa Bibiliya y'Abaheburayo, the heart of Hebrew Bible. The Jewish people have their faith. Abayuda bagira kwizera kwabo ariko baracyari imbohe. The only man who can set them free umuntu ngo ariko lost his mind. bari kubabohora wayasaze yabuze intekerezo yabaye umusazi wawundi wari wigizwa cyane Nebukadnezar. Yego we hey dore intoki. Dore uraho ngaho. Nebukadnezar, greatest king, umwami wari uhebuje, lowliest man on God. Yego we. See, reba it has brought you. aho kwijya kwawe byakugejeje ndetse natwe wari kuzatubohora. Now we are as trapped as you. None natwe twafashwe nkawe. Dore uko yemereye yataye umutwe yabaye umusazi. Yakundaga Danieli. Ngibuke we nyine Danieli ntiyapfukamye ariko we ntiyabamunjugunye mu muriro. Ntabwo bamujugunye mu muriro. Danieli yari wabugufi ku mwami. Barabanza mwiheru ibyo kurya bye. Mwihera ibyo kurya. A new king is coming. Umwami mushya ari kuza. Please God, let him deliver us. Imana ishimwe ko irizamureka akatubohora. Uyu nguyu ahangaha hari akazuba. Kamanza niherere nanya mfungure. Yego we ubuzima nubwo. Hey, kubaha Imana gusuzugura Imana ubugingo nta kindi uba wikururira ni ntibi. Hey, Within a few years of Nebuchadnezzar's death, mu myaka mike y'urupfu rwa Nebukadnezari, ingabo nyinshi zegera i Babuloni. king of Persia, bayobowe n'umwami Kuro, umwami w'Ubuperesi, Cyrus, king of Persia. Uyu nguyu yitwaga Cyrus the king of the world, niko yiyitaga, cyangwa se Kuro umwami w'isi. Mubamenyeshe yuko twahageze. Let them know we arrive. the Babylonians know they don't stand a chance. Abanyababuloni bamenya nta mahirwe bafite. Cyrus in. Bemera Kuro arinjira nta by'imirwano. Kuro. Ababonye Danieli mu rugobo rw'intare iyi ngiyi nayo barayibonye basa n'abari kwisubiramo. Kuro Cyrus. Ba Danieli ngabo. Cyrus will set us free. Kuro azatubohora. Ubuhanuzi n'impamo. To protect his fellow Jews, kugira arinde bagenzi b'Abayuda, Danieli yibera inshuti na Kuro aguma asobanura inzozi. What does your dream mean, Daniel? Danieli, inzozi zawe zisobanura iki? My dream, sire. Mwami, ntabwo ari inzozi zanjye. Here in Babylon. I Babuloni hari umuhanuzi Yesaya. He says, yaravuze, here's a king whose right hand I take hold of to subdue nations before him. Umwami n'ukuboko kwe kuburyo azashyira amahanga imbere ye. He is Cyrus. Uwo ni Cyrus. Kuro. Izina ryawe Kuro. God is with you. Risobanura Imana iri kumwe nawe. I think you flatter me. Yewe urantakagije. But no one has ever died of flattery. Ariko nta n'umwe wishwe Many great things. no gushimagizwa. Abandi bari bayoboranye na Danieli, bari ku rwego rumwe. Ba Danieli bari abayobozi bakuru uhavuyeho umwami. Umwami yarabanzaga kucyo ba Danieli ndetse n'abandi bangaye batatu, ariko muri abo bose uwakundwaga cyane ni Danieli.
sasa uriya nawe arabanza ayizanwa mu kiganiro ngo arebe ko yarebwa neza n'umwami tangira kugira ngo umwami Kuro yakoze byinshi nk'uko ibyanditswe bizagaragazwa igitabo babikagamo intuza records nuko bigomba kugenda wari kwikurura ngo arebe ko umwami nawe yamuganiza by'agahe arigenda ajyana na Daniyeli biramurya umwami ntabwo atwitayeho ndi Kuro umwami w'isi ariko akaguma yishingikirije buri jambo ryose rya Daniyeli nkaho yabuze imbaraga zo kwitekerereza n'ishyari umva ishyari Daniyeli agomba gukurwa mu nzira he umwanza gucira kobo Imana ikugirira iki 1 month without prayer. ukwezi kose nta gusenga abari kutwaramo abantu bawe ntabwo nakwisubiraho ku jambo ryanjye nabasezanije kwishyira kwizana mu gusenga n'agasuzuma gato ko kugenzura kuganduka kwabo bagize abayobozi benshi turagira tumenye neza ko bakubona nkawe kariweho wa nyuma ubahiga umwami w'isi bapanze umutwe kugira ngo bakunde bafate Daniyeli bazi ko Daniyeli nta handi hantu bamutegera usibye ku Mana ye n'umukristo nta handi hantu wamutegera usibye kumuteza ibintu byo kubahuka Imana ye aho ngaho ubu mufite ariko ubufite iki n'umubiri ntabwo ufite ubugingo bwe aho rwose wakwibwira ko ufite ubugingo bw'urishuka umwami kureba abona muzane kashi noneho mbisinye muzane kashi mbisinye kashi arayitera nuko iteye biranezererwa ngo umugambi wabyo ugezweho bitazi yuko biri kwiyegereza imva ukwezi kose nta gusenga umva ku mwami Kuro bivugitse nk'impamvu ariko bazi yuko tutakwemera uyu ni umutego kuri twese baradushaka turabapfu ukwezi kose tuzagira dute ntabwo mbizi ariko icyo nzi nuko njye sinabaho nasenga Imana yanjye abona burwa bararusimbutse aho bageze ni ku rwa Daniyeli yewe we muri Daniyeli niwe ijisho ryose bari hanze niwe amaso yose bari bayahanze kuko niwe bashakaga kuko inikigaragara ba Azariya Ananiya na Mishayeli bakomeje gusenga ariko bo ntabwo bari babitaye kuko bari bashaka guta mu rwobo bari bamuzi ni Daniyeli Mana unkize n'izina ryawe ungirire imbabazi kubw'urukundo rwawe rudatenguha unyobore mu mutima wera Mana gisenga bamubonye ntunce mu maso yawe ngo unkore umwuka wawe ahubwo ngaruremo umunezero w'agakiza kawe ubundi umpe mwuka ushaka ngo mbungabunge ubwo batwaye ubutumwa turamubonye ari gusenga tujye kubwira umwami n'ubundi nicyo bari bashaka batazi ko bari gutebuka nakubwiye bari gutebuka kwegereza imva kuko kubahuka Kuro Daniyeli baramufunga bamukatira urwo gupfa sentenced to death njyewe iyo mbonye nk'ibi ndibaza muri iki gihe ninde baha nk'iki gihano
akagicika, ariko abakozi b'Imana bariho, abakozi b'Imana bariho. Navuga nyo nawe nimbwiye nka Eliya wagize ngo ati niwe wenyine usigaye, kandi bariho batarapfukamira Bayali 7,000. N'ubu bariho benshi, n'ubu bariho benshi, kandi nawe ugomba kubabamo. Kubera iki? Intare ngizo naho bakubabaza n'umubiri, ubundi ubugingo bwawe bwo burarinzwe. Danieli cyangwa we dore imikaka yayo. Nta kindi kidushoboza usibye Kristo. Pawulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, n'uwo ngo udushoboza. Nuko ntugatinye kuko si wowe urwana, ni Kristo uri muri twebwe. Arasenga ngo Mana unkize ubw'izina ryawe, by your name, according to your unfailing love. Suleiman ryasengesha yari yasenga kare, arangije yiha mu maboko y'Uwiteka aratuza. The next morning, Cyrus realizes he's made a terrible mistake. Kuramenya yakoze ikosa ribi. Mwami ntabwo umerewe neza, ntabwo nigeze nsinzira. Imana ishimwe sinakerewe. Niki cyaguteye kudatekana? Natereye inshuti yanjye. Kwibarishwa ntabwo bimbizi ubundi. Mufungure. Yari inshuti ye magara, yari inshuti ye magara. Ubundi Daniel sinabibabwiye ariko se abami bose bagiye bagira baba inshuti ye, yaba ntuza, yaba Nebukadnezar, yaba umuhungu we Belushazar, yaba Kuro, yaba na Dario, bose bari inshuti za Daniel. Daniel arumirwa. Dore niki cyo guhamya Imana wagukanze bishobora kumuviramo guhinduka. Za ntare zari zabaye inshuti na Daniel, bari bibereye abanwanyi. Imana iri kumwe nawe. Siko Imana yawe yanyayowe. Imana yawe yagutabaye. Yego. I am Cyrus. Ndikuro umwami w'isi. Umwanzuro wanjye n'uyu. Abantu bawe bagomba gusubiza i Yerusalemu, aho Imana izanezezwa. Cya kindi cyamuteza umutego na umunwa kiracyari nawo, ngayiwenga ikibabaje ngo ntabwo bakigira insengero basengeramo Imana yabo. Se nezara ngaho Imana izanezezwa. Ngo ikibabaje ntibakigira insengero zo kuyisengeramo. Kiri kuvuga nabo kizi ibyo cyateje. Ubwo mumuterere mu ntare, mujugunyire intare. Do simwumvisha asa nk'uguye hasi, ariko ntabwo yaguye hasi. Intare zamuhaye ikaze. Feri ya mbere iba mu mikaka yayo. Kubaho ibingibi nabireba batashye bavuye Babuloni, bibuka mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere cya kabiri, muri episode ya kabiri, bari kuva mu Misiri. Azariya. Urunguruzi rwari rwo. From the temple in Jerusalem. Iki cyari kiri mu rusengero rw'i Yerusalemu, ni rwiza. Never seen it used. Iki ntabwo nigeze mbona gikoreshwa. Nibereye hano i Babuloni, but our children will. Ariko ndatekereza ubanza ntazijyana n'igikoresha. Azariya aravuga ngo ariko abana bacu bazagikoresha. Azariya ubwo na Abednego. When they get to Jerusalem, when the temple is rebuilt and our nation is restored. Twagera i Yerusalemu, ishyanga ryacu rikongera rikabaho, urusengero rukubakwa. Our struggle is over.
imiruho yacu izabirangiye. There's something I need to guhatana hari ikintu ngira nkwereke, ngwino tujyane, come with me. Look. Reba. Our people are heading home. Abantu bacu bari gutaha imuhira. After decades. Umva karuru. Umva ko karuru. Niki? Ni impundu niki? Ababonye amategeko 10 cyangwa se filime ya Mose 10 Commandments muri bo bamaze kwambuka inyanja itukura. Umudiho bacinye na karuru wakibuka ba Miriam na Aaron n'abandi banezerewe. Birajya gusa nibi. With hope, and our people are heading home. After decades in exile. Nyuma y'imyaka 10 bariyo. Moving as one. With hope and purpose. Bo baragenda bafite ibyiringiro n'intego. They've waited so long for this. Ibi bintu babitegereje cyane igihe kirekire. But I fear for their future. Ariko mpanga ikiye ndatinya ahazaza habo. I had a dream. Nagize inzozi. I saw a great beast. Nabonye ikinyamaswa cyakuze. Kica kibi giteye ubwoba. It had great iron teeth. Cyari gifite imikaka y'ibyuma iteye nk'iyenare. Giconchomera isi yose, the whole world. Isi yose cyarayiconchomera. Will not abandon us. Ariko Imana ntizadusiga. Nabonye umuyobozi mukuru. In my dream, mu nzozi zanjye imbere yanjye hari usa nk'umwana w'umuntu aza n'ibicu ava mu ijuru. Yahawe ubutware, icyubahiro n'ububasha. Abantu b'amoko bose bamusenga bamuramya. Iri ntabwo ari ryo herezo Azariya, ahubwo ni intangiro. Hallelujah. The Jewish people will need help to survive what is coming. Abayuda bazakina ubufasha ngo babashe kurokoka ibiri kuza. 500 years. Mu myaka 500 izakurikira. Again and again. Ishyanga ryabo ritoya ryahoraga ritegwa. Noneho hahita haza Rome ikomeye. Roman greed. Ndetse tugera ku ngoma y'Abaroma. Amategeko y'Abaroma. Roman punishment. Ibihano by'Abaroma. Israel suffers like never before. Abisirayeli barababazwa bitigeze kubaho. Every day, buri munsi, pray for a new King David. Abantu bagasenga ngo babone umwami mushya nka Dawidi ngo abayobore mu gakiza. Next time on the Bible. Ikizakurikira kuri Bible. Ibi nibyo tuzabona. Hari uwabengutse Mariya ngo Mariya ngafite amaso meza ntigeze mbonaho. Hari uwamubengutse. Ninseko nziza, sweetest smile. What can you tell me of the new king? Ndibaza wambwira iki ku mwami mushya? Looking at Herod, king of the Jews. Nturi kushaka umwami w'Abayuda. He's claiming to be king. Yego, none nuri kwita umwami ntawe. Ntabwo ari yavuka. N'ubuhanuzi. Nibyo tuzabona. Mu bice bizakurikira Herode arababara mu bice bose. Mu bice bose ndagufite. Ndakwatiza mwitegura ubwami bushya. Muri wo musukurwa Abisirayeli bose mugomba gusukurwa, kwezwa. Abantu bose bagukurikira Yohana w'umunyabutayu none bamwe batangiye no kumwita Mesiya. Wowe ugumisha ijisho kuri Mesiya wawe. Haruzaza unduta undusha ubushobozi, wowe wazabatirisha umuriro. Njyewe ndijwi ry'urangurura mu butayu mvuga ngo mutegurire inzira nde taramuvuga ninde. Yesu Jesus Christ Uwiteka aramubatiza. He's here. Ari hano hanze hariya afungura imitima y'abantu bose. This descent must stop. Byose tuzabibona muri episode izakurikira.
yego kwe hari uwo bari gutimbura hariya ni Yohani Mubatiza tugire dute muhindura isi change the world muhindura isi He will bring a new age of righteousness and justice. His power will draw all men to a new world. Ukuvuga ubutumwa bwa Kristo bahita bamusoza filime nukugenze mwari kumwe na Ditemanakiza Nkuma kubifuriza amahoro y'Imana bye bye ibyo ukora biratuyobe dore utuye musozi kandi nta mazi ari ibyo ukora biratuyobeye Iteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azabara umwuzure abujuje ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azabara umwuzure bagira inama yo kubazanya none